Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hinta ibasa ti Salmo 133, versikulo 1. Nagimbagan, wan, nagsayatan adagiti tattao ti Diyos, agnaeddaan na ornos kan sang kamaysa. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Sige, lansaam day talakay. Tapno nalaglag da. Mangyawat ka man pa nga ro diti lansa. Mabit na ang Oh. Atoy. Ay, Leonor. Anya ti aramiden nyo dito yung sango ti balay yo? Kwa, manang. Paglakwak ko maiti merienda. Na, di ka pa'y napnak ang nagisursor? Ita, agi patakder kan iti paglakwam? Wen ko manang. Tiraso, no apay ajak kayat, nga gipatakder ka iti paglakwam dita sangwanan. Gapo, tamaperde ti biyo je balay may. Oh, nangag mo, Leonor. Kaar-aramid pa'y laeng di balay daan tinanet. Kita amat nagpintas. Lingadamkit den. Amumot dagiti tao anapintas kan nangina ti balayo, ante. Uray saan mo nga i-display. Kensyak, iparit ko amang ipatakder ka iti paglakwam dita sangwanan. Taawan ton ti pangiparkingan ni manong mo iti lugan me. Manang, saan mimot nga iraman apatakderan jay sakop ti dagayo Ay na, mairaman lata Saan mi nga iparparking jay lugan mi ijay ruwar, taamangan no magasgas. Amumot a brand nyo day jay. Agbiro kayo laangan iti sabali a paglakwan nyo, Leonor. Tada kami kan ni manang mo, saan mi nga ipalubos nga glako ka dita sangwanan. No barbecue, nasok, aguyok ni auntie. Agpaiso da ita, adda ngamin angkit ko. Ado, timabalin nyo a paglakwan kinilakay mo, saan aditoy? Kanya nga iti ko na dagiti kakabagyam, bakit? Saan da kayat nga aglako ta dita sangwanan? Kita man ti ugali dagita kakabagyam. Saan da taman la masuportaran? Wen nga rod. Idagi sur-sur-sur ka. Ibagbagada ang nakababain. Anas kan nga isardeng mo ti agsorsor iti lakom. Wen nga rod Mangbirok talangan iti sabali a paglakwan ta. Diyak man amo ka dagita kakabagyam. Saan da naragsak? Idinto ta agsapsapul ka. Baybay anta idan nga agsaw. Saan ta nga agpaapektar kadakwada? Ne, apay nga ibayaw. Inikat mo matenje ko nam apaglakwan yo kan ni Leonor. Wala, tasan mo takayat daan ti kan manang ngaglako kami dita. Ne, apay asaan da kayat? Sumot imbagada ken ni Leonor iti nagsasarita da. Kasaritak man ni bakat ko. Apay ko maasaan da kayat? Bayan yun manong, agbiro kaklangan iti sabali a paglakwan mi. Mayat ko ma ditoy, taasidag iti kalsada. Kan ditoy amis mo ti balayo. Narigat mat no ipilit mi. Amangan nuguraan da ni Leonor. Ay, sardinas laeng ti sidaan da Leonor. Kaasidamot. Kat, apay nga rod adi mo ida padiguan iti inlutom asidaan. Makaamudamot din iti biyag da. Aywon gayam. Apay nga imparit mo nga aglako da dita sangwanan ti balay. Kababain nga road. Nya kababain nga ibagbagam. Kababain no agbirok da iti pagbiag da iti pamilyada. Ken may sa naasok. Di mo lakaasyan ti kabsat mo. Kita man day tabalay da. Marmarban. Anya ngay kumatibibiyang ko numarmar ba? Tulungam ko maida. Tultulongak mo't ida Di mo lakaasyan ti kabsat mo. Ay, apay nga ta nga adda ti kasta kabsat. Iruruman mo matan ti kabsat mo.
Ita ang bakit? Papapinturaan man ni Antim jay balayda nagpintas. Wen nga rod. Gagangay na tabak nang ngamin. Awan pangigastusan na iti kwarta ng ipawpaw it dagiti anak na. Papintasan na latta ti balayda. Di la balay tayo ti kababasitan. Dumakkel to day talakay. Mapantakit din agla ko. Wan man. Mapantantupay kitain jay ipaparentada paglakwanta di ta abagatan. Ante, gumatang kamutan itila ko mi merienda. Sagmamano aya. Sa nga pulo na ang daytoy sopas, ante. Na, nagninan. Apay, awan tawar na. Ha? Da kayo pa'y matagtawar adolyar ti awaten na binulan, ante. Iyala ako madagitay agpinpintor. Jakmat kaya ti kastakanan ta, kaslasaan mo't anaimas. Ay, pangmasa nga min daytoy, ante. Ala, ikam nga rodon dagitag pinpintor. Daga sa minton madamdama, di bayad na. O sige, ante. Ay, apay nga min apapintura ang pailang daytoy balay mo. Kat nagpintas mo tan. Kayat ko nga men, aday to'y balay ko, ti kapintasan. Leonor! Leonor! Apay ka di manang. Ay na, day tapagin inawan nyo. Mapan ijay arubayan mi. Sapay saan anasaya at tiangot na. Ay, bayang manang. Agpaarami dakto iti kanal. Pasiminto yung amin day ta arubayan nyo Awan pa'y mo't ngamin kwartami. Petisyonan da kayon san. Tamalaksid anabangsit day ta kanalyo. Umay pa'y umarubayan dagiti taraken nyo amanok kas kadapato. Pasensya kayo lakuman, manang. Ay na, saan amabali na kanayon pasensya laangan. Makauma! Inong tamanan ni Leonor. Kasano? Umay dagiti taraken da dito'y arubayan. Kenjay kanal da, nasken ataray maanan da. Amummet ang marigrigat dalaeng. Kat, anya ngay kumati connection jay kanal anasken asimentun da. Awan ti kwartada a pagpaaramid da. Ay nalakay saan arason da ita. Ti kayat ko, linisan da taglawlaw da. Isumot lagayam amabaybay anda dagita taraken da amano, kas kadapato nga agwalang-walang. Gaputa kanayon damot gayam apumanaw di tabalay da. Ne, papananda ngay nga agasawa. Ijay kano paglakwan da, ijay abagatan. Anya ti makunayo ante. Sabi dungan tayon sandagi tataraken da, tapno awanan ti perwisyo. Ay, saan mo't Kaasi damot no sa bidungam. Kat di damot gayam amo nga ikulong. Kasaritam tulaangan ida. Ay na anti, kinasarita kon ni Leonor. Ngam kaskas di asaan adumdumngeg. Isukat ajak kayat ti agtaraken, tanabangsit ti aglawlaw. Ay, oray siya. Jakla kayat tinabangsit nga aglawlaw. Mayat mo't ta imadayudan ana panaglako. Awanan perwisyo ditoy. Umadayuda kumapayin ay itipagyanan. Kasanungay, kat dagada mo't day tanagtengaan ta. O di gatangan men, tapno agaramid kami iti extension ti balay mi. Aywan anya. Plano mi ngamin kinilakay ko apa extensionan di balay mi, anti. Dumakdakkel mo ngaminan dagiti uping. Iso akasapulan asagay sadan iti silid. Ket, sa dino ngay matipagyanan da Leonor no papanawom ida. Kat bayadan tamat di dagada. Numano ti kunada, di iso ti bayadan ta. Di ka lamaasyan kan ni Leonor. Kas kala na saya at unay no agsasaw ka. Jakman ammo no apay akas tati ugalim. Ay na. Nagasuklakit din aya dito'y paglaklakwan nyo. When ante, ngam ado mo ti umay aggatang dito itila ko mi a barbecue. Hada ko maumay ko ibaga. Anya day ta ante? Mano nga iti panangila ko iti house and lot yo. Ha? Ay, saan mi nga ilako ante?
Sa dino nga ti pagyanan mi no ilako mi. Ilakom kit di kanyakon. Planok ngamin apa ekstensyonan di balay ko. Kurang ka di pa'y tinaglawa kan nagdakkel a balay mo. Tapa ekstensyonan pa'y. Ibagam numano, tagatangag. Isuntumot lang nga kanayon na kang apaan ni manang mo. Di lakutan. Wen nga ron, no saan animanang ko, ni antik ti mga pa kadata. Jak matlangan kaya tagyan ije. Tamadlaw ko nga ado ti masaud a manang mo kontra kanyak. Kat, anya nga rod, ilakutan a talaga. Buenain. Presywan ta nga rodan, lakay. Tagatangan adagos ni ante. Ante, apay dagi jay lalaki amang rukrukod ijay arubayan da Leonor. Rukruko dun da aji extension nga ipaaramid ko. Anya? Ginatang ko day tadaga da Leonor. Siya kon ti akin kukwa. Inun una anak? Jak nagtagtaga rin Tadamat nga rod planok apa extensionan day ti balay ko. Unay kamatan, ante? Pasensyakan, siyak tin akauna. Ha? Jakla kuman imbagbagakan ka ti plano. Anya kamatan, Leonor? Apay nga inlakom kin ni anti day ti dagayo. Siya kumaati ng ilakwam. Jak amo nga interesado kamot gayam, manang. Di ka la nagtagtaga rin? Pasensya kan manang. Naitad aminan ni ante jay bayad na. Ha? Kat, sa dino nga iti pagyanan nyo ita? Umadayo kami, manang. Anyamatan ni auntie. Di naman lainikan iti space jay nagbaitan tayo. Kung nagtumatkan ka, saan anasaya at ti plano ni Antim? Ay sana mabalin. Agree react. Imbag pa idi delunor tanasaya at dang agasawa. Ungar. Sika ti kanayon nga adda reklamo na. Anya nga tati kayat ni auntie ang mapasama. Tagikuan na aminan Madi talaga ti ugali na. Imbag pa'y diti imakaran ta a lugar. Nagsingpot dagiti tao dito Wen nga rod bakit? Kan suportaran data. Nga oray ka barbaro tapay laang dito Nasayaat mo. Tapi manaw ta ijay sigod nga ayanta. Daan ti kan manang itanti kanayon nga agriri. Ala, say-sayaten tatiag negosyo dito Wen lakay. May mayat dito ta nagsisingpet dagiti kaaruba ta. Awan ti mangin intriga kadata dito Wen nga rod. Naimbagmat. Ta dito iti makaran tayo a lugar. Apay nga ta adinak matin kasasao ni auntie. Kasano kat sao ka ngamin asao. Ado ti ibagbagam. Diyak namin magustuhan di panangalad na ijabalay na. Kasaritam no danggan na ka. Ay saanan? Aguli makaklaangan tanauma akon. Nasaysaya at pay no agulimag ka. Adan tumitla pagpatinggaan ti aramiden ni auntie. Saan nga agnanayon akas ta ti aramid na? Alayatan Urab! Karuba! Alayatan Bakit? Bakit? Agriin ka! Napay aya. Maururam jay balay ni Antim! Urab ti balay Alayatan Wala nagpaisaw! Nadamag mo ka din tinapasamak nga uram idi rabi ije naggapuan ta a lugar. Wen nga rod. Kagap-gapok ijay palengke. Kat day ti pagsasaritaan da ijay. Balay ni Antim tinauram. Wen nga rod Awan kanot nagmamaayan jay balay na. Ay, kaasimat. Nairaman pa'y nga rod kanot ti balay da manang. Kat siyempre nagdeket di balay da. Awan nga roden at ibalayda. Wen lakay. Ay, mapantan to bisitaon ida. Nagpartak nagramaram ti apoy. Isu asaan mi Apolos ana isalbar dagiti gamit mi. Kasano itahan manang? Ading ko.
Mabalin ka di nga umay kami pailaang makipagyan ni Jebalay. Ay, wen amanang, umay kayo. Nalawa itan jebalay mi. Ijay kami pailaang agyan aginggat makapaaramid kami iti bukod mi abalay. Katwen amanang. Ay, mi antingay, kumusta matan? Ay, iso ti makagapo, no apay an nauram ti balay mi. Binaybayan na di paglutuan na anakaon. Di mo ko man kaguran ni auntie, manang. Saan namot siguro nga gagara? Agin lalaing tumang amin. Anya nga ita tinagbanagan na. Uray da kami na iramraman. Ay, nagmadi akaaruban ni auntie, mangiruruman. Awan tinagmamaayan di balay ko, Leonor. Kitam, di lang ang siminto adideng kan pundasyon na tinagbate. Wen nga rod, auntie. Kaguran akpay ni manang mo. Siyak ti pababasulan ano apay anauram pati di balay da. Awan mo't ti basol yo, auntie. Tadi yung mo't inranta. Ay na, nagrigat gayam at talaga ti mauraman. Ay, katuon Nang runa, tasyak pa'y ti pabasulan da. Sana bali, auntie. Makalungaw kan tumot siguro. Ay, atoy, awatam to'y tulong mikan ka. Nay, makmakan samot na kita. Kan, dagiti kang runaan nakasapulan nyo, auntie. Nada masapul nyo, umasidag kayo lata kanyak, tatulungan kayo. Ay na, agyaman akan ka, Leonor. Mababainak. Tayde, saan ka man la natulungan? Ita, si kapay gayam ti umuna amang tulong kanyak, Leonor. Lakay, nagbaligid da Leonor. Tibasit anarugyan da idi. Di makulan, kat bimak nang da. Kung nagtumot ngamin kan ka, asaan arumbang atagibasitan ti kabaalan ni Leonor? Naanos ngamin ni Leonor. Itilaksid dagiti inpakpakita yu idiken kuana. Tinulungan na kayo latta kan ni Antim. Ti panagasenso ti may sa membro ti pamilya, ket managasenso ti sibubukal a pamilya, isa arumbang laang amaragsakan ka, iti balegi na. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nodo. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.